Haka jingle kai Indian Premier League playoff hapring ka Sunrisers Hyderabad Persia ka Rajasthan Royals. Aba pai shikna ke jingle kai ka Sunrisers Hyderabad kala khori ka nam job harin mugalala Pynliem ka Rajasthan Royals dan live untuk runs. Badleng bagane ke jing job ka Sunrisers Hyderabad kala yo ban rung shika final. Bad kani khun Persia biang ya ka Kolkata Knight Riders. Haka final ka banlong haka New Blay haka Borneo Shiteng Janmin. Haka jingle kai La Liga peringkat Girona Persia ke Granada. Haka ni jingle kai ke Girona kalau khuri ka nam job hadin bagalala Pynliem kupod ya ke Granada hadu nyau lanot. Bad haka ni jingle kai orang ile kai nakari Ukraine u Artem oleh yo pencap hat-trick. Baleng bagan ni jing job ke Girona kalau yo benrong sya ke Champions League haka samoi ke Banwan kat baga Granada ka hapen hiar sya ke La Liga 2. Haka jingle kai perlok peringkat A-Legue All-Star Women Persia ke Arsenal Women. Haba pai syakna ke jingle kai ke Arsenal kalau khori ka nam job hadin bagalala Pynliem ya ke A-Legue All-Star Women jong dari Australia dai weilanot. Bariang ke sigol jong ke Arsenal ayo bentiap haka minit ke basau peu lengba ke Alessia Russo. Haka wei par ke jingle kai perlok peringkat A-Legue All-Star jong dari Australia Persia ke Newcastle. Haba pai syakna ke jingle kai ke Newcastle kalamar ikan namrem jak Burom hadin bagala Shah Pynliem kupot hakmat ka A-League All-Star hadu pralanot. Ya gini ki pragol jong ka A-League All-Star liyo bentiap lai gol tang haka kela step bad hadu san gol haka kelamin.